Pamiarsa ring sejeroning ngemargiang upacara ngaben umat Hindu Bali wantah bertujuan untuk nyuciang atme. Pinaka edan pemarginya nih wusan layon ngeseng. Raris para presentananya nuduk galih tur kelanturang untuk ngelaksanayang upacara ngereke galih unucap. Nuduk gali miwang reke, kemargiang wusan layon megeseng, gali inuca praris kepupulang ringgena sani sampun kesiagayang, mesrana tieng capit, tur gali keambil nganggen tangan ring kiwo para pertisentana sang palatre, wusan punike kemargiang reke gali, tur katurang papituk wangin tanding, pinake pengurip-urip, ring sajerone ngemargiang nuduk gali miwang reke, ketanyane para pertisentana pacang mapupul antuk makesiki mangdane sidepuli nyarengin. Tetujuannya nih pindah ke Cina majeng sang palatre, mangda sida becek nyujur Brahma, sepisanan nyuciang atma. Sani kelanturang antuk dudonan pengabenan sekadi nganyut, ngetelunin, miwah ngeroras. Melarapan upacara ngaben, sepisanan pindah ke jalaran antuk ngentenin krama desa, mangdane sate mesikian, turunin capang rasa menyama braya pantaraning krama. Tios tujuan untuk ngewaliang sang atma majeng Brahma, upacara pengabenan talar pindah ke Cina bakti keluarga majeng sang palatra miwa lelur. Juliana, Bali TV.